ugedla ngakhona ukuthi lukuphakelele umkhovu wentaba wendalo ongabonwa ngoba lona lisuke luwazi ama ingredient wemithi yokuthi mawufakele yamithi bese ufaka ukudla okuthize uyokubeka entabeni endaweni ethize phansi kwesihlahla esiwukuthi ila ukuzothi makufika khona lo mkhovu wentaba ufika udle. Mbuka lapha ekhaya ake ngibingelele igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafofuwe njengentangabani sabane sabumnkosi sangalala maqedo lala bafoza nokwaje izikhondla khundla othi mawuvimba ngala uthi usungale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa nketsela ngiyabingelela le inethezeka TV igama lohlelo sithi ke uphila kanjani kuningi esikubuzayo siphinde sibe nabantu abathula inkinga nezimo abasuka bebhekene nazo empilweni kodwa okubalekile kusekuthenini ukuthi umuntu ezazi ekuthenini ukuthi yena kumele phile kanjani ekugcineni kunakho konke sisemnambithi la sikhona sikumavuvo 9 umavuvo 9 ulugedla la ngifuna sigxile khona kakhulu sekuthenini ukuthi ukuba lugedla njengoba elugedla nje umavuvo 9 imuphi umsebenzi omxhumanisa nabantu noma uyakwazi yena futhi exhumane kakhulukazi nabathandazi zinyanga nabalaphi nje bendabuko nabantu abasebenza kakhulukazi ngokuthi beyelapha mavovo avele sikubingelele. Siyabingelela lapha ke kunethezeka TV. Sibingelele nje abantu bonke abangabalandeli benethezeka nabantu ke abathanda umavuvo 9 nathi siyanithanda siyanemukela kwanethezeka TV. Umbuzo umile mavuvo ulugedla. Ebugedleni ke khehla kunento kanje imoto njengoba zimile imoto la. Ayikwazi imoto ukuthi ihamba amasonto engekho. Kufuna kugala kube namasondo mayinganamasondo yami ugedla ke lingenelela lapho ngoba abantu kakhulukazi abangamagedla yibo abakwazi ukubamba izinto abantu eyabeyisabe yibo futhi abantu abakwazi ukubulala izinto abantu eyabeyisabe ngoba bahlangana kakhulu futhi nanabantu abaphinde babe amaphisi ngoba njengami nje mangithi ngiyakhumbula kahle ngikhule mina ngiyiphisi elikhulu mangisakhula la ekhaya ngoba bengilandela kakhulu umalume umagwaze itotobela intombi yesokeni okuyena owathatha isikhwama sikamkhulu kuthe masekhamba umalume ke isikhwama sasesibuyela kimike njengoba sengiqhubeka nesikhwama sikamkhulu. Yebo ugedla yilo kakhulukazi eliba ungqondongqondo ezintweni eziningi othola ukuthi umuntu mhlawumbe umthandazi ufuna ithambo elithize lesilwane esithize uzokwazi ukuthi athole kuphi ogedleni ufuna isihlahla esithize mhlawumbe akangakwazi yena ukuthi umkhuba walesihlahla kuwumkhubo kanjani noma siphakanyiswa kanjani kumele yena enze njani axhumane nogedla ngoba phela esikhatini esiningi nezinto ezivuswayo nezinto ezisuke zakhiwa zobunjula alisali ngaphandle ugedla luba khona kanti phela khehla kusuke kwenziwa yini abantu mhlambe labeyaye beposte abadumile ma beya endaweni ezithize bethi hey lento ethize angeke uyithole kule inyanga zala uyithola kubabani osendaweni ukuthi usuke yini lo muntu usuke ugedla usuke ugedla lo muntu nanxa ke kodwa ke abanye bekwazi ukuthi alethe into ethize kimi eyimbombayi bese shutha bese talent angeke uyithole ngaphandle kamavovo asebenzise mina ngani egameni lokuthi uyazi ukuthi umavovo ukhona ebugedleni bese ngithi mina lento itholakala kimi kanti into kungeyona angithi uyayibona leyo nto kube ukuthi ngeke usibambe isandawana umuntu obamba isandawana uyedwa ungahamba uqeda umhlaba umavovo kuphela kanti sishaya abantu uyabo
ngezwa kahle akulinganise ngifuna uyilinganise kahle la ubugedla ngoba ulugedla nje iziphi lezi zinto othi wena ningongqondongqondo khona njengogedla njengoba uMavuvunani usebenza nje ungqondongqondo eyintweni ezikanjani ulinganise nje ngezinto nje ezimbalwa. Hayi khehla ngikusheshisele nje njengomuntu ohlezi enempendulo nanokuthi ngumuntu ongavama ukuthuka mangisemsebenzini engawuphiwa ngoba uphila kimi. Ugedla into eyenza ukuthi ngithi linabo ubungqondongqondo. Ugedla ngakhona ukuthi lukuphakelele umkhovu wentaba wendalo ongabonwa ngoba lona lisuke lwazi ama ingredient wemithi yokuthi mawufakele yamithi bese ufaka ukudla okuthize uyokubeka entabeni endaweni ethize phansi kwesihlahla esiwukuthi ila ukuzothi makufika khona lo mkhovu wentaba ufika udle. Angithi uyezwisisa mawudla uzobe wazi ukuthi lokhu kudla ukuphakela umzothula eshembe ngoba uzofika ukhulume wena usho ukuthi yimi usibanibani wakasibanibani nakho ukudla kwakhe engulethela khona kodwa futhi wena ngeke uzubone ngoba akulula ukuthi ubone ngosi. Uyabo singasabalikele othola ukuthi ke kunabantu ke thizeni bona bakhona ukuzakhela imkhovi yokwakhiwa ayifani lo wesentabeni nalowo okwakhiwa. Cha khehla phela ngeke kuze kufane lokho angithi ngishilo nasekuqaleni ngathi mina angicabanga ukuthi kukhona umuntu oyinyanga noma oyisangoma noma owumthandazi ongayazi imithi yokulungisa inhlanhla. Umehluko usekutheni awukho umuntu wenhlanhla oyimele gelekeqe ukuthi wakhe inhlanhla owakhe inhlanhla ebingekho ilo okutholakala ukuthi umuntu uselalwa zinyoka noma uselalwa otokolosho noma uselalwa yiyo yona imkhovu anivele usuke akhelwe inhlanhla ebingekho yakhiwe ngalezi zinto ke egcineni ezigcina sezukulala ngoba nenyoka inyoka ayikwazi ukulala umuntu khehla ngoba inyoka idalela ukuthi ihambe kuwe emzimbeni angeke iye esithweni sakho sangasese ingayiswanga uwe angeke iyongena esithweni sakho sangasese ingafakwanga uwe izobe ingena kanjani ifakwa yini ngoba izobe ifakwa uwe ngobusathane bakho thizeni ukuthi wena uyijwayeze ukuthi uyihlohla enkomeni yakho or uyihlohla kuwe ngemuva but lokho mangabe ungakwenzanga angeke izingenele into eyenza lokho inyoka ethathwa iyobekwa phezulu kwethuna kuvuswe umuntu ofile ethuneni aconnectiswe nalenyoka aphile kulenyoka ileke egcina abantu seyibalala kanti inyoka straight yendalo idla igundwane uye pet shop uthenga igundwane kuya ngokuthi ingakanani uyifide kuze kufike isikhathi sokuthi mhlawumbe igcina idla onogwaja laba bokufuywa idla unogwaja kanjalo kuya ngobukhulu bayo ukuthi ingakanani leyo nyoka ke angeke izikulala ngoba vele kukhona abantu abayithandela inyoka ingani nasekuqaleni nje bafowethu mhlawumbe umama mina nokungixoxela ibhuna babelisebenzela kwamehle nyoka la kulentaba lenihambe ngakuyo kwamehle nyoka wayeyifuyile imfene wayeyifuyile inkawu uyabo kodwa kwakungathi uyathakatha namhlanje umuntu ongayifuyela imfene mayeyithanda noma ayifuyela inkawu kuzothi uyaloya kodwa belungu bayakufuya akushiwo ukuthi bayaloya wena mawungakufuya kuzothi uyaloya noma kuthi uthwele ngakho kanjalo nezinyoka uma ngabe ngizithanda mina ngithanda izilwane nginali ilungelo lokuthi ngingayifuyela inyoka kodwa hayi ngalokho ukuthi ngizobe ngithwele noma ngizobe ngithakatha kuyobe ukuthi ngiyazithandela izilwane uyabo inyoka elala umuntu le ephakanyiswa phezulu komuntu ngethuna kuvusa umuntu ozohlala kule nyoka ngoba inyoka yendalo njengoba ngichaza idla lokho kodwa waya kumuntu akutshela ukuthi inyoka kufuna uyofuna isibindi segusha uyiphakele sona ubokwazi ukuthi umuntu loyo akusinyoka ngoba inyoka ayidla into efile idla into ezozibulalela yona efila yidla inyoka noma ungayinika igundwane elifile angeke izilidla inyoka iyibulalela lona idlele lona ngoba idla into ephilayo kodwa kwathiwa nje wena thatha isibindi segusha ufida inyoka akusinyoka leyo nto umuntu ilokhu kokugcina abantu ke sebethi balalwa izinyoka kodwa inyoka yendala angeke izimlala umuntu. Yazi ngikuzwa kahle la yazi ngithi
ngiyayilalela lenkulumo ngibuka ubuchule bakho nokuthi uqale ePhisini izinto eziningi uyibonile nasephisini usakhula ekuthenini ukuthi izinto zicushwa kanjani mhlawumbe indlela wawuqeqeshwa ngayo njengomavovo 9 ekuthenini ukuthi izinto uzazi kakhulukazi nalezi ezicushwayo. Ngiqeqeshekile kakhulu ngezinto zobuphisi ngoba nala nje komakhelwane khona abafana abala ngenzansi kwanene abancane bayalandelela izinto ebesizenza la endaweni yibo abantu abanokungilethela mhlawumbe izilwane ezithize ngoba bayaqhubeka nabo ubuphisi mawukubuya naka nje la ngakithi ziningi nezinja zokuzingela ngoba indawo enaba abantu abangamaphisi abakwaziyo ukubamba izancu ababambayo inyoka thizeni uyabona izilwane nje ezinye nezinye bayakhona ukuthi bayibambe njengenyoni khehla ngithi iqola angeke ulicuphe iqola kulobutshani lenyoni abathi iqola uzoyicupha kuphi iqola uzoyicupha la osekushiswe khona utshani kwaba nehlungu ula uzofika ufake khona unoxhaka ke manje kuleli ihlungu lobutshani obushisiwe lona lidla ke lobo buqala ukuhluma uyabona lobo buqala ukuhluma osebu green lidle khona ila uzolibamba khona iqola nomncelu kuya ngenhlava ukuthi inhlava ozoyifaka kuloya noxhaka ingakanani ingakho kuyakuthiwa washa umncelu uyayithanda inhlava uzokwazi ukubamba umncelu kodwa akabanye ke hayi ke kudumpotiyane ke mangikhuluma ngezinto ezifana nalezo uyabona ngoba vele abantu yonke into abayifunda kuphi kumadishi uyabona mina ngiyifunde ngokuqala uyabo ePhisini kwaze kwafika la that is why ngisho ngithi no ugedla liyakwazi ukudla okudliwa umkhovu wentaba uyabo ufika udle lomkhovu wentaba umkhovu ke into ke esuka ibe inkinga ku umkhovu awufuna ukufukuziswa awufuna ukufukuziswa umkhovu kufuna ukuthi nalabe yayibethi hey thina senza umkhovu ini bese befaka ke lezipika zabo lezi abayifaka endaweni ezimnyama yabona lokho angeke sikhulume ngakho ngoba kusuke kuyinto nje leyo yobugebengu uza umkhovu usukhuluma ukuthi hayi soka ayikho lento leyo nto akulula uthuyizwe ngoba futhi indawo enalezo zinto makuthiwa kunomuntu mhlambe ongayifuya uzobona kuneyinhlanye eziningi endaweni kunenhlanga endaweni ngoba uthola ukuthi abantu abagcina bewubona behlangana nawo kanti bona banalo uhlanga lawo angithi uyabona khona isihlahla nje sikhona la esikhwameni ukuthi ngoba sekukude esikhwameni basibiza ishirili lesi sihlahla uyasishisa mawuyomba imithi ehlathini awuhlangani nento elimazayo ehlathini izangoma ke igubhayo nezinyanga ezigubhayo ziyasazi leso sihlahla engisishoyo siba yelo leso sihlahla leso mawushisile la ugujwa khona ehlathini awuhlangani ngisho nanenyoka elimazayo uyogubha nje uzuqeda amasaka ngwalayisha gcwale leli event lakithi ngingakaze ngize ngihlangane nento elimazayo ehlathini uyabo kanjalo futhi ikhona imithi oyisebenzisayo mawulugedla mawufuna ukuyehlathini ukuthi izilwane ezithize uzengame kuba wena ozengamayo kahle kahle nina njengogedla nina niyayimbela okunye kwakho niyabona ukuthi nikuthola kanjani kodwa ngifuna ukuya lapha ugedla fanele likwazi ukucupha likwazi ukuyimbela likwazi ukuthi lithole into ngoba omunye akakwazi ukuyisebenzisa mhlawumbe amakhambi uma kuya ngokuthi ade ahlala aseqiwa amathunzi amaningi uthola ukuthi uwafuna semanzi kanti khehla phela kwenziwa yini mina ukuthi ngihambe ngingaphumuli ngihambe njengamanzi ngihambe indawo ngihamba amazwe ngenza wona umsebenzi wobugedla ngoba ugedla lihlangana nabantu thizeni abasuke bephethe izinto ezithize nalo futhi libanika izinto ezithize ukuze umsebenzi phela ukwazi ukuthi uqhubeke ugedla kahle kahle aliphumula ikhehla luphumula mangabe selingena ethuneni ngoba luhlezi
luhamba ngoba lisuke lenzelani lisuke lenzela ukuthi lakhe lezi zinto okumele luzakhe nabantu futhi ngobuningi ingakho behlale behlezi belivakashela ugedla ngoba basuke bazi ukuthi kuze ngakho into ethize kumele ngithole ugedla elizokwazi ukuthi linginike into ethize kuze lento izophila angithi manje mina ngikhuluma ngabantu abanomhobholo abawogubhela kwesakhe mhlawumbe njengesithakazelo sakithi kodwa manje lento iyaphambana ngoba ngugubhela mina kodwa futhi mina ngigubheli kwesami mina ngidla nawo wonke umuntu ngiphila nawo wonke umuntu futhi noma ngikhuluma nje uyangizwa ukuthi ngumuntu ongenankinga nje nencane ngizwe kahle ugedla luyahlola lona ngoba ukhona khabazela abantu banenkinga ezahlukahlukene bayafika abantu bethola inhlolo la ekhaya ngoba phela sekwanda ukuthi abantu befuna ukuhlolelwa ngisho emafonini khehla ugedla lihloli ugedla wena ufika ulitshele inkinga yakho bese likulungisela into zakho mina okwenza ukuthi ngihlole phela ingani mina ngasefwa ebuthandazini ngiwumthandazi oba ulugedla njengoba ngulugedla so ingakho ke ngihlola la ekhaya ke kuyahlolwa nje inhlolo ekahle ekhethekile kuba u320 u20 rand uba imali emhlophe eyisiliva kukhethile ukuthi ama 5 rand noma ama 2 rand or ama 1 rand kuhlolwa kanjalo nje la ekhaya nanokuthi kokunye asinankinga thina nokuhlolela abantu senza lento abayifunayo ukuthi ngoba ngithi abantu sebamoshwa yizo zona izinkundla zokuxhumana ekhaya ubungamani uphume uyofuna inhlolo ngoba inhlolo uyaphuma uyoyifuna ikuvusele amacala ebengavukile la ekhaya ayovuswa yilo yamthandazi oye kuye akutshela ukuthi hayi wena njengoba ulube luyibizwa umkhize nje awusiyi umkhize wena uma wakho wakuphinga awusuyo kwamkhize wakuthola ubaba wakhe semayini kanti wena ukhula la ekhaya unamakhumbi unezinto zakho uneinkomo iphiwe yithongo lesikhathi wena usuthole lesiyasibonga sewuthi ulungisa izinto kuqedwe wonke lamakhumbi kuqedwe sonke lesisibaya thole namagundwana azokudlela amakhavela lawo buwagqoka washintsha ngoba manje usulanda into wena oseuze wena una 60 uphila unamakhumbi unenkomo unezimbuzi usuye kumuntu usekutshela ukuthi la ekhaya waphingwa ingakho inhlolo ekuqaleni bekuyinto engakhuthazwa bekuphume ekhaya ngoba kunenkinga ekhona ekhaya kuthiwa hayi ake niphumeni bafana niyokufuna ukuthi kulele ngakuphi bephuma abantu beyofuna inhlolo kodwa namhlanje asibaphikisi ngoba inhlolo namhlanje is a business so nabantu beza naleso strategy ukuthi umuntu aye kumuntu athi hayi mina khehla ngikhathela ukuthi ngiphile kanzima ikuphi okungangilekelela ukuthi ngiphile kangcono avela ahlala entweni ezomenza ukuthi aphile kangcono kodwa manje ngestrategy abasifundiswa abantu ababhizinisisayo ngenhlolo ingakho umuntu ethi hayi khehla mina mawungaqala ngokungihlolela siza ukuthi kuthiwani kulungileke vele thina siyahlola ke futhi kamnandi kabi la ekhaya siyayishaya inhlolo ekhaliphile ehlakaniphile bayazi abantu abeza la ekhaya thina sikuhlolela izinto ezimbili noma ezintathu ezizokwazi ukuthi zikhiphe kulento ekugaxelisile kuphela asihloli into eziningi cha asihloli nje into eziningi sikushayela ukhiye nje sidlule kodwa ke sengishola ukuthi ke mina ngokwami nabantwana bami ngiyaye ngibafundise ngithi bantu abami noma ngingasekho emhlabeni ningayi kuyohlola anibohlola la ekhaya makufa inkomo ngendlela engaqondakalanga njoba kunenkomo makufa imbuzi ngendlela engaqondakalanga niphume ukuyohlola ngoba manje nizohamba niyohlola nithola umuntu ozovela nilahlekisa nitshela ukuthi lo babuwe njengoba eshonila nizalwa uyi uyabona ngoba vele already lenhlolo le egijima kakhulu manje iyaxabanisa the most abantu abangenelani imndeni ayingenelani ngani ngenhlolo yamanga as long as umuntu enebusinessile nje ngokuhlola kulolo cingo lakhe wathola imali omunye noma ebusinessile kuleyo ndumba yakhe wathola imali akasena ndaba nalabo abantu abazojahana ngezibhamu akasena ndaba naleya mizi ezogonqa kulala idumbu ngento engekho thothi ngempela yikho ingakho ke inhlolo beyingakhuthazwa inhlolo kodwa ke ngoba ke beza nestrategy sabo TikTok sawa ama YouTube asibanqabeli siyabahlolela mina la ekhaya mawuzile wazohlola ngizokuhlolela ngikutshela ukuthi ubaba wakhe akakuhlawulanga mabe ungahlawulanga hamba ke hlehla uyolungisa lezi zinto ezahlula uyihlo asikwazi ukuthi sikulekelele sikusize ngoba ukhiyo kubambila ngithi loyi kodwa wena mawuzoya kumuntu
uyophakama ukuthi ngidinga into yokuphakama uyazi lo yamuntu leyoyana ukuthi yini yena akazoyifaka ukuthi lezi idalwa mayifika phezulu komzimba wakho zingabi nankulumo mpikiswano zingabi namdonsiswano zingabi nambango bese kunika into akazokuphakamisa ngayo angithi manje uzophakama sekungathi wena mangabe ufuna ukuyilungisela okungazange kugcina ubaba wakho usuzokulungisa usuphethe imali izinto zakho sezikhambela kahle ngoba kuba nzima uthola umuntu uyayihluphekela ngapha uyovuka izinhlolo ezomtshela lezi izinto ezahlula abazali bakhe yabona lento manje seyimphilisa ngestress akasakwazi ukuyikhipha kulento into once wayizwa kimi wayivuma wathi uyayazi washo futhi wathi uzoyilungisa mawungasayilungisa isikuhlala la isikubangela inhlupheko mo ngoba uhambile wena wayoyifuna wayithola uyilungisa ngani ke manje akangibuye la futhi ngoba sisakhuluma kahle la makhosi yazi kukhona into eyinkinga ke manje engiyitholayo la ngokuhamba kwendlela kukhona yini into ekuphakamisayo ekubeni vele useyinkingeni zombanga sikhuluma ngawe nawe njengogedla useyinkingeni zombanga oke nalezi zinto mhlawumbe kuthiwa ayilungiswanga kodwa into yokuphakama ukuthi uphakama wena impendulo ngithi khehla vele ubusuvela uyitholile egameni lokuthi uphilile wena 60 years unamateksi unesibaya usuhambile wena wayofuna inhlolo wafika lapha kule yanhlolo kwathiwa uzalwa kulesi sibongo ufuna wena uguquke uyobiza lesi yasibongo wena kade ungasibisi ufe wonke umcebo ekuqaleni kanti wayibona umcebo bowuphila ngani kanti shothi bekumhlanhla lobo bakho bokuzalwa bekuwubunhlanhla bakho bokuzalwa naleli idlozi noma lesi sidalwa ngoba kunomehluko idlozi nesidalwa kunomehluko idlozi nethongo idlozi abantu abeza ngesidlozela kumuntu banqamla into zakhe bengakhulumanga bengashongo ithongo liyafika lizothonga kuwe lixwayisa ukuthi kusasa ungayithathi lendlela emnambithi iphuma ngedandi ngoba uzodibana nenkinga emnambithi lithongo lelo idlozi liyokufaka emnambithi ufike uyodutshulela emnambithi ngoba alikwazi lona ukuthi likutshele before ngoba lona liza ngani ngesidlozela kodwa ithonga lifika lizothonga qala ngoba abantu asebekhishwe ebudlozini baguqulelwa ebuthongeni angithi uyabona so ingakho ke kunomehluko ngoba futhi kuphinde kube nomehluko imimoya nomoya into embili lezi ezihlukene umuntu osahlushwa imimoya uyambona lo muntu uhlushwa imimoya umuntu osehlanjululwe imimoya yafakwa emoyeni uyambona ukuthi cha lo muntu solid sibonga isikhathi nokuthi usicacisela la abantu abaningi bebengazi ukuthi ugedla nalo liyahlola sibongile lapha ekuthena ukuthi ucacisile leyo ngifuna sibheke futhi ekuthena ukuthi njengogedla imisebenzi oyithintayo ke imiphi namiphi imisebenzi ethintwa la ekhaya khehla siqondise la singathi abantu bebengazi ukuthi ugedla liyahlola ugedla lihloli lolu lakwamkhize luhlola ngoba lona lusefwe ngokukuthandaza la seliphakamisa lezi ikhwama zikamkhulu manethwa izimvula so ingakho ke mina ngihlola kodwa ugedla okuwukuthi alizange lisefwe ngokubuthandaza alihloli lona ugedla angithi uyayizwisisa leyo nto nanokuthi ke kwesinye isikhathi yebo siyabaphakamisa abantu kodwa kwesinye isikhathi siyoke singene enkulumeni yokuthi abantu othola ukuthi bazalwa emndenini ongezwani ongahlangani kuyaye kwenziwe njani thina ke la ekhaya siyasibe nawo umuthi wokuthi wenza ibrayi bese uthela phekwa leyo nyama kodwa uyawusokha sabuntelezi lo muntu ukuthi mangabe uthela phekwa leyo nyama leyo mabe idlile bonke labantu bomndeni usuyababopha ukuthi la ekhaya manje akube nokuzwana makuphakama ilangabi lapha emlilweni ulibulala ngalomuthi okulamanzi kusho ukuthi ubulala lento ehamba ikhuphuke la ekhaya yokungezwani angithi uyabona into enjalo kuba khona mhlambe nomuthi othize nje mhlambe njengomahogo akekho umuntu ongazi umahogo olaphayo nanokuthi ke wena usuzohamba kuyothenga umahogo uchela inyama leya yakini ngani futhi isandla sakhe asikuphiwanga kona lokho
engikukhulumayo. Abantu manje banokushaya into encane beyibulalela umsebenzi. Musukuthi mawuza umuntu eshinto usugijima uyayithenga usuyoyenza awazi le yanto uthi ihlanganiswa nani. Nisandla sakhe asibethelwanga phezukwa lo yamuthi outshelwe lo yamuntu ubhedisa into zabantu. Yabo abayiyeke lento abantu umuntu mayesha izinto nanokuthi kwesinye isikhathi umuntu angakutshela ukuthi hayi nayi into okumele ibasiza abantu. Wena ngeke ube aware ukuthi ama spirit wami adlani. Uyabo lesikhathi mina nginabantu bami abaningi abasebenzisa lento edliwa yila ma spirit wami ide mongithwebula zonke lezanhlanhla zalaba abantu zibuya kimi ngoba aseyakhona ukuconnecta nabo ngoba ukudla kwawo sekudliwa yibo bonke laba bantu. Ngizokahle abantu abakudingayo sisemnambithi njengamanje eGoli uyaba khona futhi nakhona akucacisela ukuthi usebenza kanjani eGoli uba khona kanjani la emnambithi uba khona kanjani ukuze umuntu azi ukuthi uma mhlawumbe ebhukhela ukuthi uzofika eGoli nixhumana kanjani nabo abantu ngoba nomsebenzi omunye ngisizwa ukuthi uyaposeka kakhulukazi sake sayikhuluma le yokuposwa kwemisebenzi wathi wena uyayijabulela ukuthi umuntu eqale ekubone efike kwena ngqo. Ya mina kulula nje umuntu ovilaphayo ukuthi ezela ekhaya evele ethi umkhulu akaposi ngani khona abavilapha nokuzoshaya inhlolo avela athi umkhulu akahloli nefonini mina ngaze ngisho ukuthi ngihlole efonini manje ke kungimangaza umuntu futhi angibuza ukuthi umkhulu akahloli nefonini mina ngihlole endumbeni yala ekhaya angihlole efonini bakhona abantu abashoyo ukuthi bahlole emafonini angithi uyabona bakhona futhi abantu abashoyo ukuthi bayaposa mina abantu abahamba la ekhaya bayazi umuntu mayesebenzisa into zala ekhaya wayithanda namanje nje nginabantu kumele bayofakelwa kodwa abantu asebezile la ekhaya ngoba phela ingoma emnandi yaphindwa khehla yebo kunjalo ingoma emnandi yaphindwa ukethe umuntu kodwa amafutha akho omkhulu hayi khona la ngibone khona ukuthi ayasebenza bese ngithi hayi akunankinga ngizozwa ngawe manje umkhulu angangizamela ukuthi angiposele bese ke ngizama ke ngaleyo ndlela yakhe ukuthi ke atholeke into yakhe leyo okumele ayithole kuba kanjalo imbiza ke asikwazi ukuyiposa imbiza ngoba angithi manje into eyiliquid kwesinye isikhathi njengembiza ayibanokuyireject ngiyaye kufuna ukuthi at least mhlambe leyo mbiza umuntu usungamenzela mhlawumbe umfakele yona entweni ethize yena ezofika ayiphekele yona sebeno kuba naleyo nkinga leyo uma ngabe kuposa so umuntu nje ongakaze ezeke imali angithandi ukuthi ngimposele or either ke ngempela mawukube kukhona into emcindezela kakhulu ukuthi angakhona ukufinyelela kimi anganewenza yena ivideo ambone lo Mavovo nami ngimbone ukuthi ubani sesizoposelana ke ngaleyo ndlela leyo nje umuntu ongakaze ezela ekhaya hayi angiyeke ngakuthandi lokho ngoba khona omunye umfana nje kade khona ni day before kade khona day before bamqola 30,000 ngiyambuza mina uthi hayi mina mkhulu ngicabanga ukuthi labantu mhlawumbe kukhona isalamusi abalisebenzisa ngithi ungawufaka kanjani 30,000 kumuntu ongamazi akuqola u30,000 kuba kanjalo eGoli usebenza nini la eMnambithi usebenza nini? Hayi mina khehla njengoba ngangichazile ukuthi i1 month ngiba seGoli i1 month ngiba la ekhaya kodwa futhi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi ekhaya sengiyawuhlala u2 months ngokuxinwa imisebenzi engasekhaya naseGoli futhi bayazi futhi abantu bayazi abantu kwesinye isikhathi ukuthi sengigaxele eGoli mhlambe futhi kushaya u2 months kodwa nje into eyayibaleke wena ukukhalisa ucingo uza ukuthi ngingakuphi futhi kangilenzi iphutha mangithe nje October ngizoba seGoli njengamanje nje bayazi abantu abangilindile eGoli ukuthi uMavovo ngoOctober uzobe seGoli angithi uyabona angilenzi iphutha ubufakazi bokuthi angilenzi iphutha ivideos amavideo enziwe eGoli sasho ukuthi azozokwenziwa la sila vele manje ukukhombisa khona ukuthi cha iphutha ngeke ngize ngilenze inamba abakuthola kuyona 072 48 24 003 yinamba engitholakala kuyo. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho Mavovo. Hayi nami ngiyabonga kakhulu namanje ngisasho umuntu ozothi hi etype
angibuyeli kuye ngidinga mina umuntu uthenza ivoice note ngibuyele kuye ngevoice note ngoba manje mawuthola ukuthi ngizophendula mhlawumbe abantu bawu95 uyabo ngithi hi unjani ngiyaphila umkhulu ngabe ungakuphi ngiphinde ngitype kuyangilimaza kakhulu ngcono yenza nje ivoice note yakho mangithola ithuba ngibuyele kuwe kuzosebenzeka kalula. Mbuke lapha ekhaya sibonga kakhulu Mavovo 9 esikuyena sila eMnambithi la sifinyelele khona safika mathupha njengokuthembisa kwethu naye wathembisa ukuthi cha omunye umsebenzi asifike ngqo ekhaya sikhulume khona ekhaya. Igama lami ngingumzothule ngwakaShembe Sibonga silandela lapha ku YouTube silandela ku Facebook silandela ku TikTok uthi Nethezeka TV. Mina ngumvuka Nhliziyo mashumi Focus Copy la khala masoka Tomba Toto bayidonsela empahleni umphedlemani umama omkhulu kusigaqaza ibhodonga ngaphathwa ngaphezulu uthe kunegurikana ngoba zonke intombi zilikundile ande manje acithi mambo acithi umshololo intombi zimbili enye kanqathinye seklemota nobone namajuba amabili eshaya ingoma phezulu kwentaba yezulu ayiphindi ibonane.